Hey, wageze kuri iyi channel nimba rwa mbere ugeze kuri iyi channel, tugiye kureba inkuru ya Bogar, amafaranga yinjiza kuri YouTube. Ese yaba angana ute? Muri iyi video tugiye kuyireba. Ese wari uzi ko YouTube bo mu Rwanda bashobora kwinjiza amadolari buri kwezi? Uyu munsi tugiye kureba amafaranga Bogar ashobora kwinjiza kuri YouTube ku kwezi. Tugiye kureba nimba rwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, like, share, comment kugira dukomeze kubana muri video. Uburyo bwa mbere, Bogar ni umwe mu bantu bavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Hari channel nyinshi zikora video zimuganiraho kandi zibona views nyinshi cyane, ariko ikibazo abantu benshi bibaza ni iki: amafaranga ava muri izo video aba angahe? Abantu benshi bibaza video ngo views zivamo amafaranga angahe. Muri iyi video byose ngiye kubikwereka step by step, byose urava muri iyi video ubimenya. Icya kabiri, kuri YouTube amafaranga ava muri odds, amatangazo muri Afurika, YouTube yishura hagati y'idolari rimwe n'amadolari 2 kuri views 1000. Entertainment video reka tubibare mu buryo bworoshye. Pati gatatu estimation y'amafaranga. Reka dufate urugero rwa video imwe ivuga kuri Bogar. Wenda views 10,000 yinjiza amadolari 5, views 50,000 ikinjiza amadolari 25, views 100,000 ikinjiza amadolari 50. Urumva ko ayo madolari atari make. Noneho se hari channel zishaka video 20 mu kwezi kumwe, video zose kwezi kumwe ugasanga kubarwa amadolari 500. Bivuze ko channel zimuganiraho zishobora kwinjiza hagati y'amadolari 300 n'amadolari 800 buri kwezi kuri views. Urumva ko ayo madolari atari make cyane. Ayo madolari nawe wakora video zimuganira kuri Bogar, nawe ushobora kwinjiza amafaranga. Icya kane, kandi hari andi mafaranga atarimo odds, interview, promotion, sponsorship zishurwa byose. Aho niho amafaranga ashobora kuba menshi cyane kurushaho cyane pe. Usanga umuntu araje yakoze interview bakamutumira cyane, aho nabwo abona amafaranga. Niba ukunda video zivuga ku mafaranga mu buryo bwo kuyabona online, kandi subscribe kuri Smart Finance Rwanda. Video ikurikira tuzareba amafaranga YouTube bo mu Rwanda yagize. Waba ushaka kumenya aba YouTube bo mu Rwanda amafaranga yinjiza, muri comment umuntu ushaka kuba wamenya amafaranga yinjiza muri bwo tuganiraho. Ciao.